අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමියගේ ඇසීමට கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை நான் கேட்கிறேன். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய 70 தீவில் உள்ள அரசாங்க பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை என்பதையும் 70 தீவில் உள்ள சரவணபவா வித்தியாலயத்தினுடைய மாணவர்கள் மேற்படி வித்தியாலயத்திலேயே ගරු මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්න අහනවා කියලා විතරක් කිව්වොත් ඇති. You don't have to read it out. சரி, ஓகே. Honorable Speaker, question A1. There are two schools in the Elevathiyu Island in the district of Jaffna. Question 2. A school called Saranabava, the school in Elevathiyu Island. Since 1999, this has not been conducted. There are no examinations. It's not been conducted as an examination center. It's not been designated as an examination center. Question 3. The students who sit for the O-levels from this school go to St. Anthony's College, the exam center in St. Anthony's College in Kites, to sit for their exams. The main reason for question number 4, the answer is the main reason for not declaring this school exam center is because of the low number of students. I can present the numbers. Since 2015, there has been a decline in the number of students appearing for O-levels at this from this school. In 2022, there were 10 students. 2023, there were 8 students. 2024, 5 students who applied to sit for the O-levels and the number who sat for the O-levels. So for such a low number, we generally don't declare the school exam center. They are sent to the closest exam center in Kites. Next question, not relevant. கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே, இந்த தீவில் உள்ள மாணவர்கள் நீங்கள் சொன்னது போல ஊராத்துறை அந்தோனியார் வித்தியாலயத்தில் தான் வந்து அவர்கள் பரீட்சை எழுத வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் வந்து தங்கி இருந்து எழுதுவதற்கான பல நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறார்கள். அப்படியானால் இந்த பரீட்சை காலங்களில் அவர்களுக்கான ஏதாவது ஒரு விசேட வள்ள ஏற்பாடு, வள்ளங்களில் வந்து போகக்கூடிய அவர்களுக்கான ஒரு தனியான போக்குவரத்து ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா? Certainly, Honorable Speaker, if there is the need for better transport support for these students to travel to Kites, we will look into it. இந்த காலங்களில் கூடுதலாக நீங்கள் அந்த பிரதேச செயலாளர் அரசாங்க அதிபருடைய உதவியை நாடி அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஏற்பாட்டை செய்து கொடுக்கணும் என்றது, அதுக்கான ஒரு வழிமுறை, ஒரு மெக்கானிசம் என்ற உருவாக்குங்கள் என்பது என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி. Certainly, we will do so. கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே, பிரதம அமைச்சரும் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான மாண்புமிகு கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை என்று கேட்பதற்கு, இலங்கையில் சிங்கள மக்களைப் போல தமிழர்களும் வரலாற்று அடிப்படைகளை கொண்ட இந்த மண்ணுக்கு பூர்வீகமான சொந்த உரித்து கொண்ட தேசிய இனமாகும். விஜயனும் தோழர்களும் இந்த நாட்டுக்கு வரும் முதலே பஞ்ச ஈச்சரங்களுடன் நாகர்களாக இயக்கர்களாக தமிழர்கள் ஈழத்து மண்ணில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்பதை மகாவம்சம் முதல் ஆய்வாளர்கள் வரை குறிப்பிடுகிறார்கள். போர்த்துகேயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிலேயர் இந்த மண்ணை வெண்வளைப்பு செய்து அதிகார ஆட்சி செய்த போதும் தமிழர்கள் தீரத்துடன் அவர்களுக்கு எதிராக போராடியுள்ளார்கள். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மண்ணில் அரசுகள் அமைத்து சங்கிலியன், பண்டாரவன்னியன், பரராஜசேகரன் போன்ற மன்னர்கள் தீரத்துடன் தாயக தேசத்திற்காக போராடியுள்ளனர். நல்லநாச்சி போன்ற பெண் சிற்றரசர்களும் இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காக போராடி தங்களை அர்ப்பணித்தவர்கள். 1920களின் பிற்பாடு அநாகரிக தர்மபாலா, டிபி ஜாஜா போல ஆறுமுக நாவலரும் சைவத்தையும் தமிழையும் காக்க போராடியுள்ளார். ஆனால் இலங்கையில் உள்ள கல்வி அமைச்சின் பாடத்திட்டங்களில் தமிழர் வரலாறு திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டு வருவதை அவதானிக்க முடிகிறது. வரலாறு, சித்திரம் போன்ற பாடங்களில் தமிழ் மன்னர்களின் பெயர்கள், அக்கால இலச்சினைகள், கல்வெட்டுக்கள் திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டுள்ளன.
1970களில் தமிழ் வரலாற்று பாடநூல்களில் தமிழரின் வரலாறு ஓரளவுக்கேனும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 1982களில் இலவச பாடநூல் வழங்கும் திட்டம் உருவாக்கப்பட்ட பின் தமிழர்கள் வரலாறு திட்டமிட்டே மறைக்கப்பட்டும் அழிக்கப்பட்டும் வந்துள்ளதை காண முடிகிறது. கடந்த யுத்த காலங்களை பயன்படுத்தி சங்கிலியன், பண்டாரவன்னியன், நல்லனாச்சி, எல்லாளன் போன்ற தமிழ் மன்னர்களின் வரலாறு இல்லாதளிக்கப்பட்டுள்ளதை அமைச்சர் அறிவாரா? ஒன்று, இலங்கையின் விடுதலையில் தீரத்துடன் போராடிய தமிழ் மன்னர்களின் வரலாறு பாடநூல்களில் உட்புகுத்தப்படுமா? இரண்டாவது, கல்வி திட்டத்தில் வரலாற்று பகுதியில் தமிழர் வரலாற்றுக்குரிய தனி அங்கீகாரம் வழங்குவதில் என்ன தடை இருக்கிறது? 3, தமிழர் வரலாற்றின் இலச்சினைகள், கல்வெட்டுக்கள், ஓலைகள் இந்நாட்டில் பாதுகாப்பாக பேணப்படுகின்றதா? 4, சங்கிலியன், பண்டாரவன்னியன், நல்லனாச்சி, எல்லாளன் போன்ற மன்னர்களின் வரலாறுகளை தமிழ் வரலாறு சித்திர பாடங்களில் இருப்பதற்கு தங்களால் உறுதிப்பாடு தர முடியுமா? ගරු කතානායකතුමනි, පළවෙනි ප්‍රශ්නය දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඉතිහාසය විෂය දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශය තුළ දෙමළ ජාතික රජවරුන් පිළිබඳ අන්තර්ගත කර ඇත 10වන ශ්‍රේණියේ 7 වෙනි පාඩමෙහි යාපනය සහ වන්‍යවරු පිළිබඳ පරිච්ඡේදයක් වෙන්ව ඇත. එමෙන්ම 10වන ශ්‍රේණියේ 10 වෙනි පාඩමේ යාපනයේ රාජධානිය පිළිබඳ පරිච්ඡේදයක් වෙන් වී ඇති අතර එහි සංකිලි රාජ්‍ය සමය පිළිබඳ අන්තර්ගත වී ඇත. ගරු කතානායකතුමනි, නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය යටතේ අපි දැනට 6 වෙනි වසරට ඉතිහාසය පිළිබඳ අලුත් නිර්දේශය අනුව සකස් කරගෙන තියෙනවා. එතන 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ සංකිලි රජුගේ රජමාලිගේ පින්තූරයක්ද අන්තර්ගත කර ඇත. 2, ඉතිහාසය එක් විෂයක් ලෙස මිස පාසල් සිසුවන් වෙත සිංහල ඉතිහාසය දෙමළ ඉතිහාසය ලෙස බෙදා වෙන් කර ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදාගන්නේ නැත. අපි ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසය කියලා තමයි ගරු කතානායකතුමනි එතන ඉගෙන උගන්වන්නේ. එතන විවිධ කාල පරිච්ඡේදවල රජවරුන් ඒ රාජ්‍යයන් පිළිබඳ දරුවන්ට උගන්වනවා. 3, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය සුරක්ෂිත කිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ පුරෝගාමියා ලෙස ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දමිළ ඉතිහාසය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශන මැදිරි තුළ ඉඩකඩ වෙන්කොට ඇත. කොළඹ කෞතුකාගාරයේ ශිරා පුරාවස්තු මැදිරිය තුළ දෙමළ ටැම් ලිපි 4ක් සහ පුවරු ලිපි 2ක් ප්‍රදර්ශනය කොට ඇත. මෙම ලිපි උතුරු ඉන්දියාවේ රාජරාජ සහ රාජේන්ද්‍ර අධිරාජයන්ගෙන් මෙරට නියෝජිතයන් විසින් සහ උතුරේ ආර්ය චක්‍රවර්තී පාලකයන් විසින් පිහිටුවා ඇති ලිපි වේ. තවද කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය සතුව ඇති දමිළ සෙල් ලිපි පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් ග්‍රන්ථයක් මහාචාර්ය එස් පද්මනාදන් විසින් රචනා කොට ඇති අතර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අංශය මගින් අලෙවි කිරීමද සිදුවේ. එසේම හින්දු ආගමට අයත් ශිව, පාර්වතී, නටරාජ්, සුන්දරමූර්ති ඇතුළු තවත් බොහෝ ශෛලමය හා ලෝකඩ පිළිම සහ මූර්ති කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කොට ඇති ආකෘති අතර වේ. මීට අමතරව යාපන රාජ්‍ය තුළ භාවිතා වූ සේතු කාසි එකතුවක් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සුරක්ෂිතව ගබඩා කොට ඇත. තවද කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය සතු සංගම් යුගයට අයත් චෝල හා පාණ්ඩ්‍ය කාසි පිළිබඳ ආචාර්ය ක්‍රිෂ්ණමූර්ති සහ සෙනරත් වික්‍රමසිංහ විසින් රචිත ග්‍රන්ථයක් සංරක්ෂණය කර තිබේ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශිත ග්‍රන්ථ සහ සංගරා තුළද මේ සම්බන්ධ විවිධ ලිපි පළ කර තිබේ. මීට අමතරව මීට අදාළ ලේඛනයන් යාපන කච්චේරි ලේඛන කාණ්ඩ 20 යටතේ පුස්තකොළ පොත් පෙට්ටි 20ක් තැන්පත් කර ඇත. 4, චිත්‍රකලා විෂය ප්‍රායෝගික කලා නිර්මාණ, ක්‍රියාකාරකම් සහ විශිෂ්ට කලාකෘති අධ්‍යයනය කිරීම වලින් යුතු විෂයකි. විෂය සකස් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සර්වජාතික, සර්ව ආගමික, සර්ව භෞමික කලාකෘතීන් ඇතුළත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා කුසලතා සලකා බලන ලදී. ඒ අනුව චිත්‍රකලා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමේදී මේ පිළිබඳ වඩාත් අවධානය යොමු කර ඇත. විශේෂයෙන්ම කලාකෘති අධ්‍යයනයට යොමු කිරීමේදී සම්ප්‍රදායික හා නූතන කලා නිර්මාණ අධ්‍යයනය සඳහා අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්ප්‍රදායික කලා නිර්මාණ ලෙස ලංකාව, ඉන්දියාව සහ යුරෝපය ආශ්‍රිත විවිධ කලා වකවානුවල නිර්මාණය වූ කලාකෘතිවල තෝරා ගැනෙන අතර ඒවා කලාත්මක ලක්ෂණ අධ්‍යයනයට යොමු කෙරේ. උදාහරණ වශයෙන් ඉන්දියාවේ ඉන්දු නිම්නයේ සිට ගුප්ත, පල්ලව, චෝල, මොගල් සහ රාජ්පුත් ලෙස හඳුන්වා ගන්නා
විවිධ වකවානුවලට අයත් කලා නිර්මාණත් ඒවා ලාංකීය නිර්මාණ සඳහා ආභාසය වූ ආකාරයත් චිත්‍ර කලාව නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළ අන්තර්ගත කර ඇත. එමෙන්ම දකුණු ඉන්දියානු කලා ආභාසය සමග පොළොන්නරුව ශිව දේවාලය හින්දු මූර්ති නිර්මාණ හා ඒවායේ ආභාසයෙන් බෞද්ධ නිර්මාණවල සිදු වූ වෙනස්කම් සහිත කලා ආකෘතික ප්‍රදක්ෂණයත් විෂය අන්තර්ගතය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත. නූතන කලා නිර්මාණ ගැන අධ්‍යයනයේදී දෙමළ නිර්මාණ ශිල්පීන් ලෙස තාවඩි මුත්තයියා තුරේසාමි පෙරියතාම්බි සුබ්‍රමානියම් කේ කනක සභාපති මාක් ශිවනාන සුන්දරම් රමණී වැනි ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණද ඇතුළත් කර ඇත. මේ සියලුම නිර්මාණ හඳුන්වා දීමේදී සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සහ ක්‍රිස්තියානි ලෙස වාර්ගික හඳුන්වා දීමකින් තොරව ශ්‍රී ලාංකික කලා නිර්මාණ හා කලා ශිල්පීන් ලෙස පුළුල් දැක්මකින් යුතුව විෂය නිර්දේශය සඳහා ඇතුළත් කර ඇත. 2015 වර්ෂයේ සිටම හඳුන්වා දෙන ලද චිත්‍ර කලා විෂය නිර්දේශ හා විෂය අන්තර්ගතය සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශ සැකසීම සඳහා චිත්‍ර කලාව හා සම්බන්ධ දෙමළ විද්වත් නියෝජනයන් හා අනුමැතියක් සමග සම්පත්දායකින්ද ලබාගෙන ඇත. නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ සකස් කරන ලද චිත්‍ර කලා විෂයමාලා ද්‍රව්‍ය විෂය නිර්දේශ මොඩියුල සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශ නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ සමාලෝචන මණ්ඩල සඳහාද චිත්‍ර කලා විෂයට අයත් දෙමළ මාධ්‍ය විද්වත් නියෝජනයක් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ගරු මන්ත්‍රීතුමා கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுடைய நீண்ட விளக்கத்திற்கு என்னுடைய நன்றிகள். மிக முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன விளக்கத்தில் ஒரு சின்ன திருத்தம். பாண்டிய மன்னர்கள் சோழ மன்னர்கள் சங்க காலம் அல்ல, தமிழர் வரலாற்று காலம் என்பது சங்க காலம், சங்கமருவிய காலம், சோழர் காலம், சங்ககாலம், சங்கமருவிய காலம், சோழர் காலம், அதற்கு பின்னர் நாயக்கர் காலம், 4 காலங்களாக இருக்கிறது. அதில் சோழர் காலம்தான் பாண்டிய மன்னர் அல்லது சோழ மன்னர்கள் ஆண்ட காலம். ஆகவே இந்த ராஜராஜ சோழன் காலம் என்பது சோழர் காலத்துக்குரியது. இதில் மிக முக்கியமாக நான் இதில் விவாதம் அல்ல, கூடுதலாக தமிழர்களுடைய வரலாற்று அடையாளங்கள், தமிழர்கள் இந்த மண்ணிலே ஆண்ட ஆட்சி புரிந்ததுக்கான வரலாறு, குலக்கோட்ட மன்னன், பரராஜேஸ்வரன், சங்கிலியன், பண்டாரவணியனுக்கு கேப்டன் பண்டாரவணியன் என்ற ஒரு ரேங்க், ஒரு பட்டத்தை கூட பிரித்தானியர்கள் வழங்கியிருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது அந்த கல்லை கூட பிடுங்கி எறிந்து விட்டார்கள். ஆகவே இந்த வரலாறுகள் மீண்டும் இந்த மண்ணிலே பாட புத்தகங்களில் இருந்தது. நான் 77ஆம் ஆண்டு 3ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பொழுது பண்டாரவன்னியன் பற்றிய ஒரு பாடப்பரப்பு இருந்தது, சங்கிலியன் பற்றிய தனியான பாடப்பரப்பு தமிழில் இருந்தது. அவை திரும்பவும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடையதும், தமிழர்களுக்கான, தமிழருடைய வரலாற்றுக்கான சரியான அடையாளமாக ஒரு பகுதியை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும், வரலாற்றிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன். ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි Thank you, Honorable Speaker. We will take the comments made by the Honorable Member into consideration and submit. As you know, it's education experts who develop the curriculum and review the modules. We will convey your concerns to that course team. Of course, when we present history, we present it as Sri Lankan history, and we look at the different periods in that context, and all of what the member said, honourable member said, we will take into consideration. But we present it as Sinhala, not as Sinhala Tamil Muslim history, but as Sri Lankan history, which includes all of these elements. Thank you, Honourable Speaker.